Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Cici nasi dia gua paku ya. Mah gede gama kuluk silongi kero. Na balanda. Isu kampung ka apa? Apa namu capak bulu mata na dek tuwi teh. Aku mak dikelang. Aduh. Di na mata pikir aku sangguter. Labor. Masa lokas kayak ke labor. Malu dong. Ku carana supaya Marwah ya di menjadi pusat perhatian kak. Masa main reka kororiase. Gore mana kita wis pana ita ka. Nasa ngama melok bunuh diri bela. Oh, aja. Matan rumah tu garo. Pak Joker. Oi. Napa kita labo koy? Apa matok ka magi ka? Tiga misi ka tulon ako. Dewi sangi, magi ka iko. Tanaya, ang gutay. Magi pa mo tahak ka. Pak Wi tak labo salah gemak nu, padale bak nyarangi. Aga. Padale bak nyarangi. Napili ka, segan atero. Riko ngota pule minu chala. Ang kalinge ro. Tanya mati mapakero. Iga pa na iko tumakkaday. Pakoy cari tanah yang guta. Pero tulo na kurumay he makkaday pura apa uang. Kada kalau runtuk ko tahu salah cukuru na padali ba nyarangi. Si runtuk ka lo ka ya guru. Salah kami ta cukuru gu. Dek maru na salah-salangan guta. Ko ya mite magelo. Mawi ta. Cuma ko tulo na kurumay mite. Makkaday para nyarangi. Pak pura ka basa pita po to makada kumita ko tau pa kagemak na salah pada nyarang pasti runtuk lalu kak Pak Liu cai ku minta gemuk pak TGR tuh lo nama kada pakeru pasti runtuk kak ke rumah yang gue teh tiga ke rumah yang penting jaga kau pedih yo mana Alamak deh cuma tamat si betu barai. Si mabela mak bicawai. Boleh rawas selalu ada. Karya man ke mata lek panting. Olong mai garu pantai ku pak. Pacen ni ku menrap bola aku tujuh nasing. Mamau udah sedihnya setahu panas di negatif kapan tuh? Nah biasa rumah berdiri kiri kanan balik boleh tivir ka. Oh, mulai sih ibu nih rasa masih iya pesalar kai. Nah pilih-pilih akan malu-malu baku nah pantin nah. Pak. Oh, Bapak. Bapak. Hei. Maga kok. Aga tuh. Baku. Baku. Berarti kah? Pak beren aju, Pak. Oh, aju, Pak. Iya. Anu meter tu 5 meter tu ko mau dulu. Letting ngaji ko yaro do. Aji upo. Agak sana bapak. Istri ta. Indomie ta agay. Telo. Lo na to telo bapak. Bale.
Wah, makan reaksi kena garo bale, kana bale. Manu. Man relopo si kia di gihe ko mulai he. Kasi manu. Suku he. Andalano sa dinge suku he. Andala ko to na. Sana taron. Telo he. Ada guys kantong-kantong. Wah. Man relopo si kia di gihe ko mulai. Ha. Magi di pater ko boleh ka? Jise itu memang bapak macam tingkat-tingkat. Wah, miongnya tahu iko. Wah, apa? Kopi ku jadi toma nih. Ai. Bapak, jaga karunia atau mak bayi ni. Apa ya cak minta ki maparu tusuk materu. Sembarat Tuhan asingnya. Apa engkau janda mak nasi laukku? Janda politik kah? Itu nerusnya bapak janda ni gak atau nape lo? Iko diki ko macarita ko. Manrio, karo kaca kopi ku tiwi. Pertama apa? Pak celak-celak ni ulur. Wah. Runtuh siki pante. Barak pura sih kapan apa anehnya ya yu pasarawale na namanya magelo-gelo si na ya. Wah. Aga, kerumah tahu nak keru. Mana pak lokai? Aja nih kalau kita tahu Kasih wah. nak koi kalau ke rumah nang ke masalah salah ikut dituntut. Kalau kita tahu Nampak tak aja ku. ke rumah. Tapi ne boleh dia Kuno ruta aja kak. Ya pas suruh lo ke rumah. Tuh. Yuk. Aku nak ke rumah aja kak. Dik mah. Pas be. Ya. Makan. Mantap. Bro. Nah, gampang gua. Kagak mikir itu. Ula. Cakap mau kayak kamu ula. Minta ye. Anu kesapa guru mai? Nasa parka. Ising itu binas jagur. Gua sana sapa kata pala misi jagur. Ising bro pak makadami makadati kira singi bro. Pero gondrongi biasa. Jadi makada kadi dan gondrong aku koe pura ni macukuru. Makada. Malam main tu baik pada na gondrong. Jelas Itu ising pak napa tu itero tahu baru manik ke apa? Iya lagi biasa tuh ku gondrong itu masa gepaker panggu. Iya tapi ku malampi mana pak ku alina pura cukur ku ku malampi pada nyerang kapan depan ro na. Masa gak itu nak cukur pakro. Wah, ngapa aku tuh sedih mangkalinya gara-gara cukur mina masak gitu. Udah ro makada gaya na pada idi. Kada ni guys pada idi nak pak cukur masa gak mata tahu Sebab tahu kan itu bang. Tapi pakai bro ko iya tuh. Ya namo ani ro topak ko ro matampo beto ma. Tapi ko pa mapadi ati ko pangkalingan. Wani, pak iya bajak tu sedang kalinya pak ko. Iya Bang Budi. Magalo ka pa yung pangajari ro di. Iya pangajarin bu. So kan pegati pak natetiba ako lamay macam itu. Kami semua Gega. ula-ula. Wah, ula-ula pa ula sawa lagi pa lolo. Kita gitu jun nak ro. Kermai tempo-tempo ikro kerja tempat itu dah. Ring agak sini. Jadi tuh masih morok kampung ya. Buku nah. Ih, lepu nih. Gani motor aku nama dari kemakku nama sinana lu. Pero na pa jibaring elo waring. Haji. Tola. Wah, ngapain sih kita? Apa sih kak tu minta aja apa napa kak lisu ya mamau udah tahu jadi lisu tu kak mamau udah asan. Oh, iya. Baramada udah si wasili na pangimpang itu toh lah. Wah,
Itu aja cuma kan nama kayak bilat. Oh iya. Sudah kita kere. Tanah saya dingin bere. Dia aja. Gapai kono deh daripada maruka tuh. Oh, maksudnya bapak nah. Oh, maksudnya bapak nah. Iya. Eh? Mana ke bapak nama Suna? Anak nama Sunnah. Iya, kasi dengar aja keputu ko sa to ni bapak nah. Iya tuh lah. Gapai musapar ka tuh lah. Nah, ya na tuh, ya wasang embere elaw tiwi raki, wasang wasale na na. Oh, lo keperika. Iya, wasa tapi kana tuh ita anu luar na sikola eh. Oh. Anu he. Anu nanu renu. Tama. Iya tuh lah. Jadi ki. Ano itu? Ano na bapakku? Tadi bebek pah. Haji masaka sih. Wadik tuh lah. Nadi maka panamaga ko dua toperiki. Haji. Ngajak nak kumangwe gangi tahu Ya nama de imango tuh lah. Kan elok teh coba wasele na panggempanu. Ya kan wasele walet pole aju pe. De mango Sa dingi ko tuh lah. Men itu Si kuma ganang kana tu sikola Gano tuh lah itu lah. Kalau kau mak biri ko. Aja mesti setengah. Apa ka Cina mi? Diki. Ada tuh kaca kopi. Tama. Rekere mami tadi. Diki. Di sa tuwiran ni bapak naman tama pa nakuha na tumojo liwat tumitan. Ngapa mati pa kay chay? Mojo ni. Matuwa ni matu. Si mata mo mojo. Wei. Tumpu sih. Pati ni tak tumpu lah dah habis lah bro. Para sejak gurut ni roh. Kena kapak bonyok. Kami tadi. Okey, kasih Oi. Awe kasih dan kau kenapa kero ramang? Nalena tu mapadakan sapa ko be anu bali makalalay ng chukuru na. Chukuru ko na sama kalalay gahi. Awe, dek nampak ketu ramang. Alena lagi pawak ka tu. Makadenu sapa ka gaena. Elaw ko mewa ka siyamba, paliw ni lemaku. Tak pernah macukur. Sama kamu ka dapat ketu. Pasala-sala ka matumir. Iyo, pasala-sala ko meto milapanggo. Lapanggo gasan na. Iyo, lapanggo. Dia mesti ya guru. Gina kala kesejak guru. Supaya marwah Panggu, anggota aku yai ramang. Oh, kecil na seding. Mana pala tuloy to salah ko iko? Aduh. Puno ka seding. Tiga ka yai. Gina pala tuloy to salah ko iko? Iga ko. Iya iga. Tising. Pasti hilang ingatan ka tak butuh ka dendre de gago ngerang. Panggu. Iya, sang hilang ingatan ka. Pena. Mas lu hilang ingatan ko. Iya di hilang ingatan ka. Sabi ko pa ku magi. Hala ni pa Kapares sa bidang hilang ingatan ka
Hei, Duh, ada si Matkel. Ai kira sudah mati. tidak boleh. Ai dari masjid. Agak ya tuh. No. Oh, boleh ke kerasa masih mata je teluk mau tu. No. No. Nak kata teluk muka tu ni. Hari ni tu. Cuma satu Matkel. Mak beli mau Belanda nang kedua musuh bu. Di mana? Kerja perangkan. Hari ini tu sedih. Terus ai makan apa? Mak bagi dua ki Belanda, macam yang bagi-bagi. Emang tu mi kasih dia meruntu. Yes Matkel. Cuma itu. Sebenarnya ai dikasih ember. Cuman ai lebih pilih telur itu. Tanran na Belanda mi. Mi semua gagal lisut ner panting. No Matkel. Telok na kur lisut na Belanda, telong katu pa suko nang katu pa bali na, katu pa manu na. Istilahnya harus satu pakai. Takut li sumali harus pa yung panting Belanda. Sudah bubur Matkel. Nanti bawan no. Cece nasa niya pura ni pula-pula itu. Sanggo teh bai. Tes na jadi roh di kampung. Pasti boleh toko masih gitu, mata je telok mau tu. Wah dek, mau pada ikut dek. Iya ke? Na Belanda mi. Tapi si bawa ko. Ya apa? Dia tu. No. Tapi boleh ikut. Dek mah, boleh mau ke rumah. Tapi kadang ada cerita ko ke rumah. Kapan gua? Dah bro. Kasi na cerita angka. Nu mak kita liu ge balala nu pak matuli liu sapa telo. Ini panggu. Tiga suasan runtuk gos pakero. Itu isinya apa lah, bu mana orang kali makar pakero. Ya lagi masih iri kali ya. Oh, dia nak cewek panggu. Selong kalau sapi lah bro. Oh dia lah silong ikut di keleng. Hello kalau ke ubi dah. Dia lu sekolah maga ke bubi de panggu. Hello kalau kau paresa, hilang ingatan kak. Masalah ada bisa tiga lah bro. Ya sepak ban, cuma ikut nongkrong ni biasa Tapi lu sapi Belanda. Tapi lupa ingat tu panggu. Gapa ikut tepak ki Belanda pa. Kada kila ingatan ki. Lalu pegang tu paresa. Pak jam mama lupa iga. Yo lah. Pang yang hilang ingatan itu Matkel yang bodoh. Jadi nak pamit tu kuriu ke kampung ni? Iya napa kak bro? Tahan di. Iya. Wah, si mapermu po ba? Lo ke merantang. Iya cok tu nak ro. Ya rupa din reng utan maga matu napa kero. Oh, lapanggu. Iya. Ay. Muli ano sih, bele-bele mi. Alasa mi sepa dicalay. Oh. Maca tu buat kelesa lah. Mi menyaro. Ya singi bebe. Maca kene me bu carita. Ya singi maca. Ay. Iko mani mi tay. Paku ga taon na. Nomor ano pa bro. Kan. Belanda. Tajang perhati kasih pero. Isim. Boleh-boleh mi rumah tapal langsung mak gerak-gerak. Maga ko. Maga ka Belanda. Katanya yuk bro, bilangin Matkel balala. Gamat ka dah. Belanda, mak dah Belanda. Kata si Panggu.
Hei, Aja bro, bacuin. jangan. Bro. Santai nuai. Tak selesai lagi. Tadi makan tulat tahu weh. Dala tu dah ngaletang kan. Ajak mu teperi lapangku. Apa sih pengena dek gagang ko tanah apa salah. Wah, dia mata pok weh bro. Jadi age lo nu. Berandang. Hei, deh bro. Boleh kak mau du. Oke, telok mau du. Kamu kok bahan ni ke Belanda mak dami mak wedin rin jak mata perli lapangku. Pak lupa ingatan ni. Mana lisu? Sumpah sikit telok.